radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3 i Kigali na FM 93.3 i Karongi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves 25, 31 na 41. Ikisoro mu majyepfo ya Uganda muratwumvira kuri Voice of Muhabura kuri 88.9. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Tim Harris ishimwe basuhuza kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Reka tubanze tubagezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho. Umuryango w'Abisilamu mu Rwanda waraye utoye mufti mushya ugiye kuyobora uyu muryango mu gihe cy'imyaka 5. Azakemura gute ibibazo asanze? Twebwe twiteguye gutega amatwi ibyo umuntu ashobora kunenga bitagenda neza, hanyuma nagira ngo mpamagarira abayisilamu n'abayisilamukazi bo mu Rwanda ndetse n'abayisilamu b'abanyarwanda baba hanze yuko twiteguye kwakira ibitekerezo byabo ku bitagenda neza. Uyu ni mufti mushya w'u Rwanda Musa Sindayigaya, muramwumva muri aya makuru. Mu Buhinde umubare w'abantu bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'inkongi y'umuriro wageze kuri 27. Naho muri Afurika y'Epfo abakandida b'amashyaka ahatanira kuyobora igihugu barangije ibikorwa byo kwiyamamaza mu mpera z'iki cyumweru turangije. Igice cy'amajyaruguru ya leta ya Texas iherereye mu majyepfo y'Amerika cyaraye kibasiwe bikomeye n'imiyaga yahitanye abantu 2 yangiza n'ibindi byinshi. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino hano muri Amerika. Mu gitondo cy'ejo ku cyumweru muri leta ya Texas hano muri Amerika, umuyaga ukabije wibasiye igice cy'amajyaruguru y'iyi leta maze uhitana abantu 2 ndetse wangiza ibikorwa remezo birimo ibiraro, imihanda, amazu abantu batuyemo n'akorerwamo ubucuruzi. Uyu muyaga watangiye mu ijoro ryo kuwa gatandatu ugeza mu gitondo cyo kuri iki cyumweru twarangije. Byibuze abantu batangajwe ko bapfuye ni 2 bari batuye mu gice cy'amajyaruguru y'iyi leta ya Texas. Ibindi byangiritse ku buryo bukomeye ni ibikorwa remezo, amasitasiyo ya lisansi, imodoka nyinshi ziganjemo ibikamyo bya rutura byagwiriwe n'ibiraro n'ibiti. Abatabazi bari mu bikorwa bitaboroheye byo gutabara, aho ibihumbi amagana y'abatuye mu gace kibasiwe n'uyu muyaga baraye badafite umuriro w'amashanyarazi. Ibindi bice byatangajwe ko uyu muyaga wakozemo ibara ni imijyi iri mu mareta ya Oklahoma, Arkansas, Missouri na Kansas. Polisi yo muri aka gace yatangaje ko kugeza ubu hagishakishwa niba nta bandi bantu baba bari mu kaga gafitanye isano n'uyu muyaga. Abakozi bo muri serivisi z'iteganyagihe bari batanze impuruza ko uyu muyaga uzabaho. Kugeza ubu ariko ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe muri Texas cyavuze ko ibintu bigenda bisubira mu buryo. Muri leta ya Gujarat iherereye mu burengerazuba bw'Ubuhindi, abantu 27 biganjemo abana baraye bishwe n'inkongi y'umuriro yibasiye ahantu bakoreraga ibikorwa byo kwidagadura. Aya makuru yatangajwe n'ubuyobozi bwo muri iyi leta ya Gujarat ashimangirwa na polisi yaho, aho komiseri wayo witwa Raju Balivaga yemeje ko inkongi y'umuriro yadutse mu mpera z'iki cyumweru ahantu abantu bakorera imyidagaduro. Barivaga yavuze ko ibikorwa by'ubutabazi byahise bikorwa kandi umuriro ugenda ugabanuka. Uyu yavuze kandi ko hakozwe ibishoboka byose ngo hatabarwe abantu benshi, muri bo 20 bajyanywe kwa muganga. Umuyobozi mukuru w'iyi leta Bepondra Patel yavuze ko itsinda ry'abakora iperereza ku buryo bwihariye ryatangiye kureba icyaba cyateje inkongi. Amashusho yagaragaye kuri televiziyo yerekana umwotsi mwinshi mu kirere ndetse agaragaza ko ahantu hahiye hangiritse bikomeye. Polisi yo muri aka gace yatangaje ko imaze guta muri yombi abantu 2 bakekwa kuba baragize uruhare muri iyi nkongi y'umuriro. Mu mpera z'iki cyumweru turangije, ishyaka rya ANC riri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo ryakoresheje ibikorwa byo kwiyamamaza bya nyuma mu matora ateganijwe mu mpera z'uku kwezi. Ishyaka rya ANC rimaze imyaka 30 ku butegetsi rirarwanira kuzongera gutsinda amatora no kurinda ko hari cyarikoma mu nkokora nyuma ya apartheid. Perezida Cyril Ramaphosa yabwiye abamushyigikiye mu bikorwa bya nyuma byo kwiyamamaza ko muri iyi manda itaha hazakorwa byinshi kandi bizakorwa neza. Nyamara ibi bishobora kutazamworohera bitewe n'uko abagaragara nk'abakunda ANC muri aya matora bagaragaje intege nke, aho benshi bagiye bumvikana bavuga ko batarafata icyemezo neza.
Ibi byashimangiwe n'uko umubare wari witezwe kuri stade yiyamamarizagaho kabone n'ubwo hari hatanzwe bisi zibatwara ariko atari wo mubare wagaragaye. Irindi shyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi EFF, ishyaka riharanira ubwisanzure mu bijyanye n'ubukungu, naryo ryahurije abarwanashyaka baryo hamwe babarirwa mu bihumbi, aho biteguye amatora yo ku itariki ya 29 y'uku kwezi. Mu gihe yasozaga ibikorwa byo kwiyamamaza, Julius Malema, umuyobozi w'iri shyaka riharanira ubwisanzure mu by'ubukungu, yabwiye abamushyigikiye ko intsinzi y'amatora ihera mu bikorwa byo kwiyamamaza. Uyu mugabo ugaragara nk'uwijeje intsinzi abakunzi be, yababwiye ko Afurika y'Epfo yamunzwe na ruswa, ubukungu butifashe neza, ibura ry'akazi, ubugizi bwa nabi. Yumvikanisha ko ibi byose byatewe na ANC imaze imyaka 30 ku butegetsi. Agashinja iri shyaka ko ryatengushye abaturage muri iyi myaka yose rimaze ku butegetsi. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu radiyo yacu voa.com no ku mbuga nkoranyambaga zacu YouTube, X, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni VOA radiyo yacu. Reka noneho tujya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, aho tugiye guhera mu Rwanda. Idini ya Islamu yo mu Rwanda yaraye itoreye Sheikh Sindayigaya Musa kuba mufti w'u Rwanda. Uyu mwanya awusimbuyeho Sheikh Salim Hitimana wari umaze imyaka 8 ayoboye umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Mu matora yabaye ejo ku cyumweru, Sindayigaya Musa yagize amajwi 48, haboneka 9 y'imfabusa. Aya matora yagombaga kuba yarabaye muri 2020 ariko aburizwamo kubera gahunda ya guma mu rugo yabayeho kugira ngo hirindwe COVID-19. Tumaze kuvugana na mufti mushya w'u Rwanda Sindayigaya Musa ku murongo wa telefone, ambwira uko yakiriye icyizere yagiriwe. Icyambere twabyishimiye cyane, birumvikana kuko ni icyizere abagutoye baba bakubonyemo. Hari abashehe benshi baba babishoboye kandi bujuje ibisabwa, ariko kuba ari ngiye bagiriye icyizere ndumva ni ikintu cyo kwishimira cyane. Nashimiye. Hari ibibazo bijya bikunda kurangwa mu buyobozi bw'idini ry'Abisilamu mu Rwanda. Icyo kibazo mwumva mugiye kugiha umwanya ungana iki? Mwumva mugiye kugikemura gute? Icyo navuga ni uko mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda nta byacitse bihari. Ntabwo nabyita ibibazo byacitse, ahubwo nabyita kunyuranya mu bitekerezo, uburyo abantu babona ibintu, kandi ibyo ni ibisanzwe mu mibereho y'abantu. Icyo kubikoraho rero, twebwe twiteguye gutega amatwi ibyo umuntu ashobora kunenga bitagenda neza. Hanyuma nagira ngo mbabwire, mpamagarira abayisilamu n'abayisilamukazi bo mu Rwanda ndetse n'abayisilamu b'abanyarwanda baba hanze yuko twiteguye kwakira ibitekerezo byabo ku bitagenda neza, cyangwa se ku bikeneye kunozwa cyangwa ibikeneye kongerwamo imbaraga. Kunyurana mu bitekerezo twebwe tuyibona nk'ubukungu, tubibona nk'ubukire dufite, kubera yuko ubyubakiraho, ukazana igitekerezo cyanjye nanjye nkazana icyawe, hanyuma tugakuramo ikintu kizwe neza, aho kugira ngo bibe inzira y'umuntu umwe n'imitekerereze y'umuntu umwe. Mu bihugu byose cyangwa se byinshi, amadini cyangwa amatorero hari ibikorwa akora byunganira leta, bifitiye inyungu abaturage. Ubwo navuga nk'ibikorwa cyane cyane by'iterambere. Muri no myaka 5 mugiye kuyobora umuryango w'Abisilamu mu Rwanda, ni ibihe bikorwa by'iterambere muzafashamo leta bifitiye inyungu abaturage? Yego, birumvikana Rwanda Muslim Community nk'umuryango ushingiye ku myemerere, n'ubundi tugira ubufatanye n'inzego bwite za leta mu byiciro bitandukanye no mu ngeri zitandukanye, ndetse tunagira n'ubufatanye n'imiryango yindi ishingiye ku myemerere mu yandi madini. Tugira ihuriro, tugira urugaga rw'amadini n'amatorero rugamije guharanira ubuzima, kubungabunga ubuzima, urwitwa RICH, Rwanda Interfaith Council on Health. Hanyuma tugira nanone urugaga rw'abanyamadini ruhuzamo abayobozi b'amadini atandukanye. Usanga abayobozi ba Rwanda Muslim Community, mufti w'u Rwanda n'abandi baba bari mu nama y'ubutegetsi z'izo nzego zihuza imiryango yindi ishingiye ku yindi myemerere. Bivuga ngo Rwanda Muslim Community ni umufatanyabikorwa w'inzego za leta zitandukanye ndetse n'imiryango yindi ishingiye ku myemerere. Dufitanye imibanire n'ubufatanye mu bikorwa bindi bitandukanye duhuriraho ku nyungu
z'abanyarwanda twese turebera. Urugero nko mu gihe cya covid ni urugero, abanyamadini bagize uruhare rukomeye cyane mu gufasha inzego za leta, by'umwihariko minisiteri y'ubuzima binyuze mu kigo cya RBC. Noneho ugasanga bagize uruhare runini cyane mu guhamagarira, mu gukangurira, mu gushishikariza, mu gukora ubukangurambaga ku birebana no kurwanya n'ingamba zo kurwanya COVID-19 ry'uburezi mu bigo by'amashuri. Ibyo nabyo turateganya gushyiramo imbaraga, ndetse no kongera amashuri cyane cyane amashuri y'incuke n'amashuri abanza. Hari igihe mu Rwanda higeze kuvugwa ikibazo cy'ingendo nyobokamana cyangwa se ingendo nka ziriya mujyamo imaka. Izo ngendo ntabwo zavuzweho rumwe, aho bamwe banengaga ko zidategurwa neza cyangwa se zikiharirwa wenda na bamwe. Iki kibazo muri ino myaka 5 n'ubundi niyo nza gukomeza gushingiraho, niba kibonetse mukabona abantu banenga uko ingendo nyobokamana mugira zitegurwa, mwiteguye kugikemura gute? Nakivugamo yuko mu buryo bubiri. Icya mbere, kubirebana n'ibinengwa n'abantu, burya ntiwabuza abantu kuvuga pe. Umwaka ushize icyabaye muri hija mu rugendo rwo kujya imaka ntabwo cyari giturutse kuri Rwanda Muslim Community, yari systeme ya visa zabonetse ibyiciro bibiri, haboneka kimwe kiragenda, ikindi nacyo kiraboneka, n'ikindi gice kiragenda. Ku bantu bamenyereye iby'ingendo, kuba abantu bagenda mu byiciro bibiri nta kiba cyacitse, ariko abantu batamenyereye ingendo nk'umuntu ugiye bwa mbere baba bahari nabo yumva kuba wenda yari kumwe n'umuntu bari kujyana bakaba basiganye akabibonamo ikibazo, ndetse akanabigushyiraho uri gutegura avuga ati wenda niwe wabiteye. Hanyuma rero uyu mwaka noneho n'andi n'amakuru meza, abazagenda imaka uyu mwaka rwose bazagenda mu buryo budasanzwe. Dufite indege ya Rwanda Air izabajyana ibavanye Kigali Jeddah direct, ndetse ikanabahagurukana Madina mu kugaruka kwabo ibazana Kigali nanone direct. Dufitanye amasezerano Rwanda Muslim Community yagiranye na Rwanda Air yo mu cyitwa Chata. Reka nkombaze wenda ikibazo cya nyuma. Hari ikintu cyitwa ndoa ya muda, ni imyumvire igaragara nk'ihabanye ya Kisilamu, ikwirakwizwa n'abavuga ko nabo ari Abisilamu. Ashaka umugore yamurambirwa akamwirukana. Iki kibazo muragifite aho mu Rwanda? Oya, mu Rwanda ntabwo icyo kibazo tugifite. Hari abayisilamu babarizwa mu bitwa abashiya, bo bagira uburyo basobanura inyandiko abantu bagenderaho, noneho bakasobanura mu buryo butandukanye. Rero abashiya bo bemera yuko iyo ndoa ya muda mbisobanuye wenda kugira ngo abantu bayumve, ni amasezerano yo gushyingiranwa hagati y'umugabo n'umugore, ariko aba azwi igihe azamara, bakumvikana ngo bazamarana umunsi umwe, bazamarana iminsi 2, bazamarana iminsi 3, akamuhonga umutungo runaka, hanyuma icyo gihe cyarangira bakaba batandukanye nta yindi nteguza. Ubwo rero ibyo ngibyo abayisilamu dufite mu Rwanda ari nabo benshi, ntabwo iyo myemerere twebwe ariko tuyemera nk'abayisilamu babarizwa mu gice cy'abasuni, twebwe icyo ngicyo ntabwo tucyemera, nta kibamo. Hari icyo ntababajije mwumva mwashaka kuvuga? Icyo navuga ni uko numva twasaba abayisilamu bose n'abayisilamukazi tugakomeza gukorera hamwe kugira ngo duharanire iterambere ry'umuryango mugari w'abayisilamu by'umwihariko ndetse n'igihugu cyacu muri rusange. Mufti mushya w'u Rwanda Musa Sindayigaya, ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi ry'Amerika, kandi hongera sana. Murakoze cyane kandi namwe turabashimiye. Abagize imiryango itegamiye kuri leta mu ntara ya Kivu y'Epfo iri mu burasirazuba bwa Kongo baramagana icyo bita kwinjira ku bwinshi kw'abacuruzi b'Abarundi mu mujyi wa Uvira. Mu mpera z'icyumweru turangije habaye imyigaragambyo yo kugaragaza impungenge zabo kuri iki kibazo. Vedaste Ngabo yaduteguriye inkuru ikurikira. Abagize societe civile bafatikanyije n'abacuruzi bato bato bakoze imyigaragambyo bava ahitwa Kavimvira berekeza kuri meri ya Uvira, bafite ibyapa bivuga yuko badashaka abazunguzayi b'Abarundi bakorera imirimo yabo muri Uvira. Mafikiri Mashimango ni umuyobozi wa societe civile muri aka karere, ari imbere y'abacuruzi ndetse n'imbere y'umuyobozi w'umujyi wa Uvira, yagaragaje ko impamvu bakoze imyigaragambyo byatewe n'ubwinshi bw'Abarundi bakomeje kwinjira muri Kongo gukora imirimo y'ubucuruzi mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. Ubu bwiyongere bw'aba Barundi
bwaturutse ku buryo amafaranga y'amarundi agenda atagaciro ugereranyije n'amadolari akora muri Kongo ndetse n'amakongomani. Bachuruzi wadogodogo bako na problemu ya kuzisha. Sasa deuxième chose, abacuruzi bato bato bafite ikibazo cyo kugurisha, icyo ni kimwe. Icya kabiri, bifite ingaruka mbi z'umutekano ku mujyi wa Uvira. Niyo mpamvu twakoze imyigaragambyo kugira ngo tubwire umukuru w'umujyi, kuko nta tegeko ryemerera umunyamahanga gukora ubuzunguzayi. Nibafate abacuruzi b'abazunguzayi b'abarundi babashyire mu isoko rya Kilomoni, bazaza baza kurangurirwa n'abakongomani. Bamwe mu bacuruzi b'abakongomani n'abashimangira ko uku kwinjira ku bwinshi bw'abacuruzi b'abarundi muri Uvira bituma batagurirwa kandi bishura imisoro ya leta ndetse n'amazu y'ubucuruzi. Abazunguzayi b'abarundi baza buri munsi muri uyu mujyi gucuruza amazi, amata, imboga, inkweto, imyenda, inyama, ibinyobwa ndetse n'ibindi bicuruzwa. Basaba ko babareka bagakora imirimo yabo nta nkomyi, kuko abakongomani nabo bisanzura iyo bari mu gihugu cy'u Burundi. Farid Uwimana ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko. Twahuye nawe muri santere y'ubucuruzi ya Mulongwe agurisha amazi yaravanye mu mujyi wa Bujumbura. Twebwe iwacu baraza bakarangura ibyashaka bakagenda n'amahoro, ntabwo tubabuza ngo nibazi iwacu kurangura. None bobo kubera iki bariko baratwirukana ngo twe ntituzi iwabo kuranguza kandi natwe iwacu bazi? None murasaba ko bakogwa iki? Twese twumvikane nyene tuze turarondera, twese bo barondere natwe turondere. Mwabatwaye amasoko yabo? Amasoko twabatwaye, none bo bose ko baza kurangura ko tutababwira ko natwe badutwara abakiriya. Twizigire Belize ni umurundi kazi ukora imirimo y'ubuzunguzayi muri Uvira. Twahuriye nawe Kasenga yikoreye itomate yaravanye mu Burundi. Yemeza ko nubwo societe civile idashaka ko bakorera imirimo yabo aha mu gisagara, bagerageza kubahiriza amategeko agenga abacuruzi. Turagerageza kuriha meri aho tugeze. Ego bigenda gute? Meri aho turashobora kuba tuhariha sensa, ahubwo tubaza natwe ati meri tuyiriha kangahe? Aho turiha sensa, ruguru tukariha 1000, hari epfo tukariha 1000. Cabidushanga ingene tubaza ati none ko tuzi turiha meri twoba dutwara isoko gute kandi turi? Bavuga yuko mugurisha make cyane mwebwe ugereranyije n'abandi. Oya kweri tugurisha iberi nk'iy'abandi bagurisha mu isoko, binataye ko bajya bo mu isoko nibo duha ku iberi nziza baturangura. Twashatse kumenya impamvu abo baturage b'abarundi baza ku bwinshi gukorera imirimo yabo y'ubucuruzi muri Kongo. Batubwira ko muri iki gihugu ariho hari isoko ryiza ry'abaguzi. Turarangura hariya ku Marundi, dushikanye ino tukaza tudandaza ku Makongo, tukaza tuvunjisha, tukaza tubona ko turonka akarusho gusumba mu Burundi. Uko umunsi ukorera ngahe ugereranyije ni Burundi? Biravana n'ivyo ntwaye, hari igihe ndonka 10 cyangwa nkaronka 5, bivana n'ivyashara mba nazanye ingene bingana kugira ndonka ayo mafaranga. Umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Muhato yavuze yuko bagiye gufungura isoko rya Kilomoni, aho aba barundi bazaza bayikiriza imizigo yabo yo gucuruza. Wamama wote wa Uvira mumehama, abagore bose ba Uvira mwimutse mu masoko yose muhitamo kuza kuremera mu muhanda. Iki ni kimwe mu bibazo bikuru dufite, twumvikane ko iyi soko ya Kilomoni itangira. Usibye abacuruzi bato bato b'abarundi bambuka buri munsi gukorera imirimo yabo y'ubucuruzi muri Uvira, hari n'abandi bafite utubare, za restaurant ndetse n'abubatsi, abamotari, abanyonzi bakorera muri iki gisagara. Avera Sengabo, Ijwi rya Amerika. Reka duhere Burundi. Amakipe ya Flambeau du Centre na Lukinzo niyo azahura mu gikombe cy'umukuru w'igihugu ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa gatandatu. Uyu mukino uzabera ku kibuga Ingoma kiri Igitega mu murwa mukuru wa politike. Iyi nkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana. Ugo rukino rwo gusubiriza hagati ya Vitaro na Flambeau du Centre mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma n'urukino rwari rwitezwe cyane n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi, rwabereye ku kibuga Urunani kiri muri komine Buganda intara Cibitoke mu burengero bw'u Burundi. Abantu bari bakubise baruzura kugira birabira ubuhinga buri mu bakinyi b'iyo migwi ibiri ya mbere myiza mu Burundi. Muri urwo rukino Vitaro yari ifise umwenda w'ibitsindo bibiri, yagerageje kubikuramwo biranka. Uwo mugwi uraronka na penalty ariko mukinyi Kesi Jordan Imbona arayihusha, ivyatumye mbere abakunzi ba Vitaro basa nabihebura. Urwo rukino rwagiye kurangira ari ubusa ku bundi. Flambeau du Centre iba ikatishije itike yo gukina urukino rwa nyuma w'igikombe cy'umukuru w'igihugu. Mu kamwemwe ntangere Rukundo Jean de Dieu yabwiye Ijwi rya Amerika ko kubona batakaza igikombe cy'ihiganwa bagitwawe na Vitaro bakinye kuno w'Imana
biri mu vyabahaye inguvu zidasanzwe. Gushika muri finale cyo tubikesha d'abord turagikesha ishaka determination nako kantu n'iryo shavu twari dufise yo gugene twavuye ku gikombe ca championnat. Nibaza ko kuba twatakaje igikombe ca championnat twe ntivyatwishe mu mutwe ahubwo vyatubereye motivation yo kuraba ingene dushobora kwitwara neza muri no coupe du président. Imana dufashe twatweze finale on espère encore. Umumenyereza wa Vitaro Sao Paris ati haburana babiri hagatsinda umwe. Aremeza ko abakinyi biwe bitanze aho bageza ariko bikanka. Yakeje umugwi wa Flambeau awifuriza intsinzi mu rukino rwa nyuma bazohura na Rukinzo yatsinze mu gice kabiri gishiri ca nyuma umugwi wa Messager Ngozi ku bitsindo 3-1 mu nkino ko ari zibiri yongera rakeza abatunganije iryo higanwa. Twakinye neza nibaza presque 90 minutes twariko turadomina turaronka na penalty turayihusha umupira nuko umuntu abaziteze siko bigenda ariko nibaza yuko Flambeau no ibira ni felicitation na bonne chance no rwabo rukurikira nabonye byose bitunganijwe neza ntashorangaye nibaza ko byose bimeze neza nta kintu novuga ngo naragaye n'ukuri tunganijwe neza. Umumenyereza wa Flambeau du Centre yizera ko Imana izo biri kumwe nabo mu rukino rwa nyuma. Ni mu gihe uwo mugwi ukinye inkino zibiri za nyuma z'igikombe cy'umukuru w'igihugu mu myaka 2 iheze ariko igatsindwa. Icyo nizera ni kimwe rero nizera ko ugiye kuraba phase aller na phase retour muri championnat ugiye comparer les deux parties nibaza muri phase retour on a beaucoup amélioré. Zera ni rythme fatira ko nizera ko niyo mare de solution pour perdre ma finale peut-être Imana izo tugira ubuntu twagutwara kuko kijyanye n'ubushobozi bwo mu kibuga aho nta bande dufise. Itariki 15 rero za kuno kwezi niho hazomenyekana hagati ya Flambeau du Centre na Rukinzo umugwi uzokorera mu ngata Aigle Noir yari yatwaye ico gikombe umwaka uheze. Benshi mu bakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu Burundi babona ko Flambeau du Centre izo bikinira ku kibuga cayo imbere y'abakunzi bayo kandi yashoje ihiganwa ry'u Burundi iri mu kibanza ca kabiri nyuma ya Vitaro ko ari wo mugwi ufise amahirwe menshi yo gutahukana ico gikombe gitanga uburenganzira bwo guserukira Burundi mu nkino za Afrika zihuza imigwi yatwaye ibikombe wabo. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Reka noneho tuve i Burundi twerekeze i Kigali mu Rwanda ahakomeje kubera imikino y'akamaramaka y'irushanwa rya Basketball Africa League muri uyu mwaka wa 2024. Reka tubaze Jean Claude Munyandinda uri Kigali mu Rwanda uko byifashe. Amakipe 8 yaserutse muri uru rugamba rwa kamaramaka mu irushanwa rya BAL ni FUS Rabat yo muri Maroc, Petro de Rwanda yo muri Angola, Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo, National Al Ahly yo mu Misiri, Al Ahly Benghazi yo muri Libya, Rivers Hoopers yo muri Nigeria, AS Douane yo muri Senegal na US Monastir yo muri Tunisia. Ku ikubitiro habaye imikino yo kugosora kugira ngo hagaragare urwego nyakuri rwa buri kipe. Muri iyo mikino yiswe seeding games yabaye kwa gatanu no kwa gatandatu mu cyumweru gishize, amakipe yatsinzwe ntabwo yahise asezererwa, ari nayo mpamvu hari bamwe mu bakunzi ba basketball bavuze ko iyo mikino ikwiye gushyirwa mu cyiciro cy'ibitabara. Gukuranamo nyirizina muri kimwe cya kane kirangiza byatangiye ejo ku cyumweru bikaza gukomeza uyu munsi kuwa mbere. National Al Ahly yo mu Misiri yahuye na Al Ahly Benghazi yo muri Libya, hanyuma FUS Rabat yo muri Maroc ikina na Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo. Kuri uyu wa mbere Rivers Hoopers yo muri Nigeria irakina na US Monastir yo muri Tunisia guhera saa 11 z'umugoroba, naho AS Douane yo muri Senegal ikaza gucakirana na Petro de Rwanda yo muri Angola mu mukino uza gutangira saa 2 z'ijoro. Ikipe yari ihagarariye u Rwanda muri irushanwa rya BAL uyu mwaka ni APR Basketball Club. Gusa iyi kipe y'abasirikari b'u Rwanda yasigaye muri Sahara bigaragara nk'igisebo kuri bamwe mu basesenguzi ba basketball kuba imikino ya nyuma irimo kubera mu Rwanda ariko rudahagarariwe. Uyu ni umunyamakuru w'imikino akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru Rebero Jean Pierre Habimana. Ni igisebo koko niba barafashe igihe cyo gutegura ekipe ikitegura ikavino ikajya kwitoreza mu bihugu by'Abarabu ikakora imikino itandukanye hirya no hino, kuba rero batarabashije kugera muri icyo cyiciro cya nyuma cya BAL nubwo bitwaza ngo bavunikishije abasore bagiye batandukanye, ariko buriya nanone iyo wagiye ugura umukinnyi unareba kandi urabizi ko bafite n'umuganga ugomba kubakurikirana akamenya ubuzima bwabo umunsi ku wundi. Ariko ni igisebo kuri ekipe y'u Rwanda, ni igisebo ubwabyo ku Rwanda kuba nta ekipe rufitemo. Buriya bene ekipe donc abayobozi ba ekipe ya APR buriya bazabisobanura, bazabibazwa. Ese amakosa yakozwe yakosorwa gute kugira ngo umwaka utaha atazasubira? Iyi ni inshuro ya 4. Inshuro ya mbere uribuka ko twahagarariwe na Patriot haza no kugenda REG, ariko isomo rero navuga rivuyemo ni ukwitegura a consequence. Yenda umwaka utaha conference ishobora kuzabera mu Rwanda, noneho imikino nyuma ikabera ahandi, ariko icyo bagomba guharanira yaba ekipe ya Patriot yaba ekipe ya APR yaba ekipe ya REG ni ukwitegura, batitegurira conference ahubwo bitegurira imikino ya nyuma aho yakagombye kubera hose.
inzu y'imikino ya BK Arena i Remera irimo kwakira imikino ya nyuma ya Basketball Africa League ku nshuro ya 4 yikurikiranya. Ubwa mbere hari mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2021. Icyo gihe ikipe yatwaye igikombe cya mbere cya BAL ni Zamalek yo mu Misiri yatsinze US Monastir yo muri Tunisia ku mukino wa nyuma. Ikipe ya Patriot Basketball Club yari hagarariye u Rwanda yegukanye umwanya wa 4. Mu mwaka wakurikiyeho 2022 igikombe cya BAL cyatwawe na US Monastir yo muri Tunisia itsinze Petro de Rwanda yo muri Angola ku mukino wa final. Ikipe ya National Al-Ahli yo mu Misiri niyo yegukanye igikombe cya BAL cy'umwaka ushize nyuma yo gutsinda AS Douane yo muri Senegal ku mukino wa nyuma amanota 80-65. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hakurikiyeho ijambo ry'ibanze rigaragaza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buri wa mbere wa nyuma w'ukwezi kwa gatanu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yizihiza abaturage bayo bemeye guhara ubuzima bwabo bitangira igihugu. Uyu mwaka ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa gatanu, amabendera mato ya Amerika arashingwa n'ababarirwa mu bihumbi ku birango by'imva n'inzibutso zo mu marimbi hirya no hino mu gihugu. Buri bendera kumva ni ikimenyetso cyo gushimangira ubutwari bw'intwari yatabarutse. Perezida wa Amerika Joe Biden akomoza kuri uyu muhango yagize ati: buri mwaka nk'igihugu dukora uyu muhango wo kwibuka kubera ko tutagomba na rimwe kwibagirwa ikiguzi cyatanzwe mu kurinda demokarasi yacu. Ntitugomba na rimwe kwibagirwa ubuzima aya mabendera, izi ndabo n'amagambo yanditse kuri izi mva byerekana: ubuzima bwa mama, data, umwana, umuvandimwe, uwo mwashakanye se, inshuti, umunyamerika. Mu gihugu hose abaturage barizihiza uyu munsi wo kwibuka bakora akarasisi karimo n'abasirikare ndetse n'abanyamuryango b'amashyirahamwe y'abavuye ku rugerero. Abanyapolitiki baravuga imbwirwaruhame zigaruka ku murava, ubwitange n'ukwihara wese, kandi abanyamerika aho bari hose barafata umunota wo kwibuka bacecetse mu isengesho cyangwa se mu kuzirikana gusa ku watabarutse. Perezida Biden ati: mu nyandiko zose z'amateka ingabo zacu zarwaniye demokarasi yacu kandi aho bibaye ngombwa ziranayipfira. Uyu munsi umurimo zakoze n'ubwitange bwazo ndetse n'ubw'imiryango yazo birirangira kugera kure cyane rwose y'amabuye atuje mubona hariya. Ibyo tubibonera mu ngufu z'umuryango wacu wo gutabarana wa OTAN wavuye mu bucuti ndahanguka twubatse buturutse mu bibatsi by'intambara ebyiri z'isi. Tubibonera kandi mu ngabo zacu zihagaze bwuma zirinze umwigimbakirwa wa Koreya, zibungabunga amahoro impande zose zifatanyije n'abanywanyi bacu. Tubibonera muri buri birindiro, buri kigo, buri bwato hirya no hino ku isi aho igisirikare cyacu gikorana ishema kandi gikora nk'igisirikare giharanira ineza mu isi. Umukuru wa Amerika yongeyeho ati: kuri uyu munsi twongeye gukorana ngo dutekereze, twibuke, ariko hejuru ya byose twongere kwiyemeza ko tugitsimbaraye ku hazaza intwari zacu zatabarutse ziharanira, ko ibisekuru n'ibisekuru by'ingabo zatabarutse zitangira ahazaza hashinze imizi mu kwishyira ukizana, demokarasi, uburinganire, ubworoherane, amahirwe ndetse yego n'ubutabera. Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti muduteze amatwi, aha niho amakuru yacu ahumurije. Mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika. Bakoze kandi bagenzi bacu badufashije gutegura no kubagezaho aya makuru. Nadia Tahana washyize hamwe aya majwi, ndagushimiye. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Tim Harris Ishimwe. Tubasezeyeho tubifuriza amahoro n'amahirwe ndetse mutangira icyumweru cyiza cy'amahoro.